ज्ञान बुद्धय धर्मरूपी प्रकाश थिनाजुङ्गु नेपादे बौद्ध आदर्श जायाजुङ्गु देख श्री स्वयम्भू महाचैत्य प्रभाव नेपा प्राग ऐतिहासिक कालन से बौद्ध भूमिया रूपे प्रसिद्ध ज्याजुङ्गु ख स्वयम्भू पुराणे उल्लेख नातगु दुसा विश्वया प्राचीनतम बौद्ध नगरी थका मसिका वयाजुङ्गु यल नगरे थाथासे थिथि बौद्ध विहार त निर्माण ज्याजुङ्गु दु जजलपा नेपाल च्यानलले न्यावया ज्याछो न्या मुसिका स्वयासना दिपी सकल सोकुमी भाजु मेजुपिन्त दुदुग्ला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा धर्म व संस्कृति अनुपम क्षेत्र एवं उत्कृष्ट कलाकृति जायाजङ्गु आपाल धर्मकृति फे बियाजङ्गु यलया पाल्पुताले निर्माण नातगु छबु प्रसिद्धको बिहार ख हिरण्यवर्ण महाविहार थो बिहार गोल्डेन टेम्पल नामन नाजा हिराथे थिगु मिखादुम सुवर्ण स्वरूपमा हिरण्यक नायाम छु बासे नाजङ्गु थासे निर्माण नातगु बिहार जुगुली थो बिहार ना हिरण्यवर्ण जोवङ्गु ख थाई थतेहे थौए ज्याजो सजिमिस हलिन्याङ्क प्रख्यातको बिहार हिरण्यवर्ण महाविहार वो गणन मधुगु छगु विस्क कथाय परम्परा बापाचा तेगु नित्य कर्मय विषयले छगु रिपोर्ट निभेटेनागु दु स्वयाजिस थै विषयले छगु रिपोर्ट नेपाल मण्डलीय प्राचीन नगर मध्ये छगु ख सम्राट अशोक प्रतिस्थापित नाथपुगु जनविश्वास के पुयाजङ्गु पेङ्गु कुनेजङ्गु पेङ्ग स्तूपिया तत्वे विस्तार जुयाजङ्गु थु नगर ललितपतन ललितापुरी वो ललितपुरिया नामन उत्तिकहे प्रसिद्ध जु थन थाथासे पलुसा पुखु सत देग चैत्य व बाहाबहित निर्माण जुयाजङ्गु दु थथे इलेबिले निर्माण जुयावयाजङ्गु बाहाबहिली बुद्ध धर्मय सिद्धान्त अनुरूप बुद्ध धर्म व संघय शरणेवना बौद्ध संस्कृति या त जीवन्त या नातगु खनेदु थथे थाथासे निर्माण नातगु सर्वोत्कृष्ट कलाकृति जायाजङ्गु व आपाल सर्वसङ्ग दुगु धार्मिक सांस्कृतिक पर्व नियमपूर्वक न्याकावयाजङ्गु छगु बिहार ख हिरण्यवर्ण महाविहार यलो पल्कुटवाया पेकाल उत्तर सोया भतिसा बनेम थुकु बिहारिया मुलुखा खनेदै नयाँ सिथे पूर्व सोया जङ्गु थुकु बिहारिया मुलुखा जख लोहयापी तथि कपि सिहनिम तया तगुदु थनया मुलुखा लोहयागु देका उकी लोहयागु हे तोल थापिकया देका तगुदु काखया तोलने त्रिरत्न स्वरूप पञ्चबुद्ध मूल्याना जमखम प्रज्ञा पारमिता वो खच्छेरी लोकेश्वरिया मूर्ति तया तगुदु थुकिय जख सारीपुत्र वो बौद्ध गल्यायन्या मूर्ति तया तगु खनेदु लुखाया फुसे देग आकार देका उकिच्वे चैत्य तया तगुदु थु लुखा बहाले भावनेगु नाप्पाङ्गु लुखा ख थुगु ढाका फुसे लोहया धर्मधातु मण्डला किया तगुदु धर्मधातु मण्डलाया जख चिछि पागुनिगु मण्डला नदु थन दुहावैपि भक्तजन ते त छुन कथया विघ्न बाधा मवेमा थैगु कथ थनया लुखा भैरव्य आह्वान या नातगु ख थोय लुखा दुहावने म नत सिया तगु छगु चुकवै थुगु चुकया जख जरु व फल्सा देका तगुदु पहाले दुहावने त हाकन मेगु लुखावै थुगु लुखा नेमा महाबुद्ध पिनिगु मूर्ति दुथ्याकान थोया चुए महावज्र सत्तो मूल्याना जवे प्रज्ञा पारमिता वो खवे आर्य ताराया मूर्ति तया छत्रङ कुइका तगुदु अथेहे लुखाया जख बुद्ध बोधिसत्व पिनिगु मूर्ति अंकित याना तगुदु थोय लुखा चुए न्यापा छ्या तया तगुदु
तथ्वे चंगुछाले थिथि देवदेवी पिनिगु मूर्ति किया तगु टोलो छपान तया तगु दु छाया जख चंगु तुनासीले महादेव व विष्णुया मूर्ति किया तगु दु थो लुखा बहावने व खवे त्यो कथा थेंदेका अन महाकाल व गुहेश्वरी रूपी कमलासन कलश न खनेदु थुकिया लिक कथामे योगाम्बर्य प्रतीक टोलन तया तगुदु थनन न्यहने चंगु लुखा बहावने व हिरण्यवर्ण महाविहार्या मु चुकवै थुगु चुकया दथुई रत्न चैत्य देग दुसा पश्चिम दिशा महाविहार्या मु देग खनेदै मु ढाका जख किसिनिम तया तगु त्वाथन थावएम धर्म थातो मण्डल छगन खनेदै थ्वे लिक्कस स्वयम्भू रत्न चैत्यया छत जागु नु पौया देग देका तगुदु थुगु देगले नु सिया तगु गजुली पेम नाग पुइका दक्षिबे ज्वे नेत दुगु छत्र पुइका तगुदु गजुनिसे देग या पेखि पता न वेका तगुदु अथेहे देगय छचाखेर फ देका उकिदियने छिन्निम लोकेश्वरपी बिजाका तगुदु देगय पेखे पेंगुहे लुखा छुना तगुदु थुगु देगय मु लुखा पापा आजुया निहनेला अथेहे लुखाया फुसे पेखे पंचबुद्ध किया तगु तोल तया तगु खनेदु देगय पेकुने पेमसिंह तया तगुदु देगय दुने लिच्छविकालीन स्वयम्भू चैत्य खने दुसा उकी वहन फुना अनेक दिशातीका छ्यापिया तगुदु देगय उत्तर पाखे नो हिटी छबु न खनेदु नापा तस्क बाबैगु इले फुफुया ल धावया थुगु हिटी हाया जोने थैगु थापुदु नापा थन फुखु जुया जंगु इले थुगु रत्न चैतया त संरक्षण याना जोपी थुपी निमनाग वरुण व वरुणवती नाया पिख थु बाहा यलदेया दक्ले नाजागु बाहा ख विश्वय प्राचीन बौद्ध नगरी थका मसिका दयाजंगु यल नगरिया छगु प्रसिद्धको बिहार ख हिरण्यवर्ण महाविहार उकिया त मेगु कथ गोल्डन टेम्पल न ध्यागु यासा थु बाहा वा बाहाया नाम न नाजा पौचा छुया तली नायंकीगु मकुगी छु पौजी तली नायंकीगु बाहाया रूपेन थु बाहाया त मसिके फै धर्म व संस्कृतिया अनुपम क्षेत्र एवं उत्कृष्ट कलाकृति जायाजंगु आपाल धर्मकृति भेबियाजंगु थुगु बिहार राष्ट्रिय जग मकुगी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रेन उत्तिकम प्रसिद्धगु बिहार ख थो बाहा यलया छिन्च्याभा बाहा मध्ये इसक महत्व जागु बाहा ख स्वयम्भू चैत्य पश्चिम पाखे नु सिया तगु पेतजा स्वतपलियना देका तगु कलात्मक देग खनेदै प्यागोडा शैली निर्मित थुगु देगय मुलुखा कलात्मक पुत्ताकिया वहन फुना देका तगुदु अथेहे देगले दुने हिरण्यवर्ण महाविहार्या वापाद्य साक्यमुनि बुद्ध वापा आजु विराजमान याका तगुदु त देखौसे चुनान मुसु न्युखावम अनेक अलङ्कार दिशा भे बियाजौम भूमि स्पर्श मुद्रा जानाजौम थुम पापाद्य पूर्वाभिमुख जुया बिजाना जोंगुदु थुम पापाद्य कोथे आपाल बुद्ध बोधिसत्व पिनिगु मूर्ति नाप प्रज्ञा पारमिता सफुया द्य ख तया तगुदु अथेहे पापाद्य थ्यानिहने वज्र हुंकार मुद्रा जानाजौम वज्र सत्व छमन तया तगु खनेदु उकिया तथन बलभद्रय नामन सम्बोधन याई मुलुखाय निहने त्वाथय जख किसिमे गया जोम सिंहनाथ लोकेश्वर सहित म सिंह निम तया तगुदु मुलुखा जख सारीपुत्र व बौद्ध गल्याइन्या मूर्ति तया तगुदु मुलुखाय च्वे कलात्मक पुत्ता किया तगु अतिहे बालागु तोल छपान तया तगुदु देगय नापांगु तल्ले पंचपुत्र अंकित पंचछ्या छुना तगुदु थया नाप जम खम बेगु निपाछ्या नदु पंचछ्याय जख सारीपुत्र व बौद्ध गल्याइन्या मूर्ति न तया तगुदु अथेहे पंचछ्याय चोस्स झोलाक्क प्रज्ञा पारमिता पंचबुद्ध व खच्छेरी लोकेश्वरिया मूर्ति त तया तगुदु अथेहे थया जख सिंहनाथ लोकेश्वरिया मूर्ति न तया तल
थुकिया चुए पञ्चमहाबुद्ध महावज्र सत्तो अंकितगु खुग तुनासे नापाङ्गु पलिफेका तगुदु थुगु पलिया चुए त्रिरत्न मूर्ति तया तल देगया दक्षिबे चुए फगिया द्यने झोलाक्क चिन्स्वङ्ग सुवर्ण चैत्यतया तथ्वियागु स्वङ्ग चैत्य छत्रतया गजुया रूप बिया तगुदु देगया पल्ले छचाल फेगन खाया तगुदु अथेहे देगया गजु निसे लुस्या तगु पिङ्गु पतान वेका तगुदु थनया ल्याब छपाती लोतसिया तगुदुसा बहाया छचाल फ थकया बार तया मया द्यने दलुपा व कोस मान्य तया तगुदु अथेहे बहाया छचाल नित जायना छेदना तगुदु थन थ्या थासे आपाल बुद्ध बोधिसत्व देव देवता अवलोकितेश्वर व वसुन्धरा देवी न पलिस्थाई ना तगुदु थो बिहार निर्माण जुइन हेव थो थासे नापा पुखु जुया जंगु इले थन विराजमान रत्न चैत्य या त संरक्षण या त वरुण व वरुणवती नायापी निम नाग बाजना जंगु ख थाई थथे पुखु जुया जंगु थाया पश्चिम दिशा हिराथे थिगु मिखादुम मछम्म लुथे मासुसे चोम पौचा ख्याम फुम हिरण्यक नायाम सुवर्ण स्वरूपमा छु बासना जंगु थासे निर्माण जुया जंगु बिहार जुगुली थुगु बिहार या त हिरण्य महाबिहार तका थागु ख थैगु थापुदु भास्करदेव वर्मा संस्कारित थुगु बहाया मुद्य पापाद्य थे थनया सर्वसंगय दुजपिन्छ पालम्पाद्य पाफया नित्य कर्म न्याकाव गुखनिदु थन बहाले गणन मधुगु परम्परागत निमद्य पाला चोनि मागु खनिदु थन पापाद्य थे द्य पाला चोनि पिन्त पापाचा थ्यागु याई थन निम बापाचा त दुसा मूलम पुजारी थैम चिथिकमा बापाचा हे ख तथिकमा बापाचा तासा चिथिकमेसिया सहायक रूपे तया तम ख थजागु चलन मेमेथे बहाले गणन मोडु थुम पापा द्यथे लक्षितक द्यफा फेगु छले युकुहे नीति नियम पुवंका चोने मागु खनेदु द्यफा कागु छनुन हव सनीले बाले वया समय ने मागु परम्परा दु जेठो द्यफा कावे निवा छनुन हव वया चाहिँ तनति साँझे समय भई नहोगा समय ने कि अले चिसा थन उस अले समय ने न चिता समय न्या छ गुजु न पुजना बिया चिसा छै अले वो चाहिँ चिसा बनी वो समय ने ढुंडा कि मेउ सुने मयो अन वया चाहिँ थन वया ढुंडा कि थन 1-2 बजे पाके थन टेंगा भयो उले तक छि सुया मना छि भयो ने ढुंडा थन चाहिँ नि सुरी चाहिँ नि थन टी-शर्ट आयो टको ल्याचा जको जी ढुंडा कि अले छिटा पा 2-3 बजे पुलाम बापा त सभा थाना छिटा ललना बिका गलना बि हो गलना बिना त छिउ पास सुरुची कने खुनु अथे थैगु त्यो पाका खुनु निनेसियाइले पापुले नेव त्यो यतिसा आदि सकता ल्याजा यई सकता जाको चयाका पुलाम पापाजा सुफ थाना गलवलना बि त्यो थ्याड भावने नेव पापाजा देनिमेसिया सखाना लालुसिथेना निचे याना मोल हिमागु खनेदु डपा का ढुंगा वो छि समय जुन नै नि वो समय ने ढुंगा स्वयं मनसि वे ढुंगा छि थन वे ढुंगा अले वो पाका जुवा मला छि वो असिना सखाया वो सखाना निजिना अले अनु दुनी मोलिया वो द्वारे थथे मोल हिबले लक्ष्यंक सामु थ्या मजु थाई थन नित्य तैथे सुवर्णाक्षर अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थया पूजापाठ यागु वो नित्य अतिक दुष्कर्गो नियम वो विनय पालना याना जीवित बौद्ध धर्मया त न्याका वगु खनेदु छिसा सयासना दिगु ख भास्करदेव वर्मा संस्कारित हिरण्यवर्ण महाविहार विषयले छगु विशेष रिपोर्ट
आधासा ज्याजोले दिपाए इजुइ तेङ्गुदु दिपालिपा गणन मदुगु छगु ब्याक्ल कथाया परम्परा अथे धैगु पापाचा तेगु नित्य कर्मय विषयले छगु रिपोर्ट स्यादी फै उकी आयत पलख दिपा दिपाली पछि त हाकना छ ज्याजोले लस्कु सेनाजोना छिसो सयासना दिगु ख ज्याझो निवा मसिका निमिस थौयागु ज्याजोले भास्करदेव वर्मा संस्कारित हिरण्यवर्ण महाविहार्य विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट नेव्याजनागु ख आधासा सोयादिस बापाचा तेगु नित्य कर्म विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट बापा जाते जीवर पुनी अनली पापा देवथा भावने निव दुखा चंगो मन्द बुद्ध धर्म संघय रूपे भागिया महाबु खनेदु सुधाकर्म या थुंकुपी छिन्निद वे चोंपी मस्तहे चिथिकम बापा जाय रूपे लेगु याई उगु इले थुम पापा देवथा जीवर पुना सील पालन याना चोंपी भिक्षु देश पूजा याना चंगो ख थाई थोय अनुसार लिपावया शील युक्तमा मजा अथेथैगु पञ्चशील परिपूर्णमा छिन्दिद वेजोमा मजा या तहे बापाचाय रूपे नियुक्त याना तगु ख अथेन्तु मजा या मफुगु जया या नीति सहयोगीय रूपे तथिकमा बापाचा तेगु याना तगु ख थाई अब छिसा 12 वर्ष टक्क यो हिसाबमा क्याटो 12 वर्ष पेज लागि मजु त नापा चाहिँ धाव अनुसार चाहिँ नापा चाहिँ छिसा चिरगम बापा चाहन्छ थन कार्यक्रम दको चले चिरगम हिस्सा ठाको हिसाबमा टरगम हिस्सा सहयोगी रूपमा चाहिँ तयार भयो थन नियानि थ सुथनाप्पा नापलाक तथिकमा बापा चदना थुन्थी बना खौ कया मोल हिमागु परम्परा दु अथेहे कलसे निल हया देवथा दुने या मागु सकता जा तथिकमा बापा चाहे या मागु खनेदु जनायो कार्यक्रम चाहिँ नि बापा चाहिँ म टरगम बापा पहिला 4 बजे दिन 4 बजे दना नित्य पूजा हैन अब पासला गाउना अनि सफाया दिनकी अनि सिला चुलमाला मलाई जल का नीला कानमाला अले उसले चाहिँ ज्या उलेका अले उनाले बाबा त वेट बाबा त चाहिँ पाउने 4-5 बजे ड्राम चाहिँ अले वो बिजारिङका अले चिसा सिया नित्य पूजा अले सुरु थनली चिथिकमा बापा जान मोलुया फासिला देवथा दुने रहावनी सुतनाप्पा थन नाम संगति बनेगु न याई तथिकमा बापा जा देव फासिका चिथिक मेसिन ल्याक केनी थथे निम जाना देवथा या मागु नित्य कर्म सकता को जाकी युकुहे नीति नियम पुवंके मागु थुम पापा देवथा लक्षयंक पाचोनी पिजुगुली देवथा दुने जोनी पिन्द बापा चा थया तगु ख पापा देवथा सक्ता जाको जाका सुथसिया गुताइले माजा वने मागु परम्परा दु थथे माजा वने गुचोले चिथिकमा बापा चा देवया मुलु खाया ताचा हो धुनी पुजोना ग पोखया वनी अथेहे पापा देवथा नि हने निचे पेक तक गम्बासी थाना सफन यई नित्य पूजा याउ सुते नाप्न वे छक अन निने 3 बजे चाहिँ सफा थाउ छ हैन वो सफा थाइ निने 3 बजे ठ्याक्क चाहिँ अन वया साँझे प्रोग्राम सफा थाइबले चाहिँ अब 108 वटा थाउ थाइ मलाई मस्ते टर्गम बापा चाहिँ बिगे यो
वो चित्र बन्यो वही मुखो जिया ना चिसा चाहिँ वो 108 वटा ठाउँ गर्दा मलाई चिसा सब इंसान जो छ अपर मिटा ढाकिने बनादियो थथे माझौ भनेको थैगो हे पापाचा चाहिलीको लम्पी चोपी भक्तजन ते त सुतस्या 9 बजे जुल आ बुद्ध पूजा याको ई जुल थैगो कथ चेक वंगो ख थाई वो चीज नापा समय रह्यो मोरो मलाई चिका करी मोरो वो हिसाबमा चिज तन चाहिँ ती क्वावा सयो ठासे वो मनोडेरा आह्वान याउ चिज तुरा पनि जुल जाने टाइम जुल 6 बजे जुल टाइम हिसाबमा जानकारी बिउ हिसाबमा उनको अथेन्तु बनिस्या फुताइले सौ भनेको परम्परा न दु थथे सौ भनेको थैगो बापाचा चाहिलीको लम्पी चोपी भक्तजन ते त बाहाले बया धर्म अनुसरण याना बिजाउ तका चेक वना तगो ख थाई थथे माझौ भनेको व सौ भनेको इले बापाचित सुनानो थि थका ल्युल्यो छम पासन भनेको खनेदु थथे चाहिला बेथुङका कुखया वंगो ग व ताजा तथिकम बापाचा जल हायना गाईको ख सौ भने नेव बापाचते पानो यागु इजुई निश्चय निकटक बापाचते पानो याइसा थथे पानो याइबले चिभ्या ने मज्यो थाई थथे बापाचते त पानो ठुइत निकुली मन दई निकुली मेसियान अतिहे नियम पूर्वक पानो थुइगु निल काबनेगु मतबिगु आदि सकता जयै अथे जुया थन निकुली मेसिया भूमिका न यो कोहे दु आठो पहिला निकुली मेसि मुखे बालक निसी याना मला असुते जनी मस्तेर झिसा निसी बामलट के बाफा त चाहियो हरेको जिस एजुजा पुरै निया माछी छ सुते झिसा पहिला मोल्या निउलो अपनावे मला सामुठना मोले मजु छुटके झिसा अथे लख खौन जग मोल्या वया अले जनी थनवे ढंगा मला झिसा अले झिसा निउनो बारेयामा जस्तै बाफा के बारे मला झिन अथे बारेयामा थथे बापाचा ते त पालौ थुइ त देवथ्या कया हगु मत फुटु जाके माथाई पापाचा पिन्नी थे हे निकुली मेसिया न नियमे जोने मागो खनेदु यदि निजी मन्त धासा पापाचा त तौ भइगु व मेमेगु न अनेक घटना त जुइ थाई इति झिसा नियम पालन या धासा छिरे यौकै सिरे बनि मला नियम पालन मोजल धासा नाबना प झिसा जिना थे सर्पुवेय सुसिय मला हरेक गाई सुन्याइ बिलियाइ यो चाहिँ जो घटना र्याको हुँदो असि पिसा आज पिसा कना टाउका पालो थुइ त निकुलीम थहे बना लकया हेमा थथे निल काय त बनि बले लाखान ह्या मज्यु थाई अथे सुया त न मथ्युसे नो मवासे निल हेगु याई अथे पालो थुइ थुङका निकुली मेसिया भाले मत बिगु याई थोय कथ पालो या बनि बले दक्ले थापा जी थिकम बापा च बनिसा जी थिकम त थिकम न वे जिल्ला थालकी तिनी त थिकम बापा चा पालो या बनि पालो याइ बले सुनानो सुइत थि मज्यो थाई अले हाना पालो या त बापा च त बिजे अले आगन आपलो म थना उनमा मोट लिट्टो हुना अले डेटा मोट बिया मला वे अले जनी जिउ अले आम चाहिँ पालो या बिजाउ रे बापा च त तया झिपी ल्यायो अले बाफा छ त होइ अले हाना इम त झिसा ठिमुजु छ हाना निकु मेसा ठिमुजु इम त अले सोकटक निला हाइना दुक्या दुकना इपि इमो ठासे सुनि मला अले अन्जन छ लासिका अले बाफा छ त पालन दिन्छ अले तरिम बा चिरिम बाफा छ चिपन्टिया तरिम बाफा चिरि वारगा सटिल कितिने तरिम बाफा छ सटि जिउका अले म सतुल चिरि हान तरिम बाफा छ बायो मजिउका अले हाना वो पालन ये बिलेम चिरिम बाफा छ तरिम बाफा छ ठिलके वो न मजिउका देवपा जोछि थुपी सोमसिन न बिहारी नियम अनुसार बिहारी चोना ज्यान ह्याका बने मागु चलन्दु अथेहे छेन कालबिल या गुज्या या मज्यो थाइसा मेमेपि देवतन पूजा या मज्यो थाइ अले जिसा पहिला छेन मोल्या थन मन लिमजु मोल्या बेउ छु थप्नु छेन लिमजु हाना पिने ल्याबेमा होया अले खौनो जको मोले साबुन थाना न मोले मज्यो वया थन वया अले जिसा वो निगले बाउन नि पहिला बोपना असियाना अले हान बाउना अले लो मेपटी वो लो जुटया मेपटी फिना निल कया वया अले जिसा हान निल कया वो निल छका मला दुन्यान वो बोम्बी इल्तिनि होय बोफी रुंगा पेकलुकु दुकना डको या माछिसा वो या ढंगल के हान निल दुटिंगा अले जिसा दुनि बोम्बी इला एना अले बाफा छ तेरे जनी पुरा चोखेना
या नजाने अहिले अब पालाउँ ठुका अहिले चाहिँ आगो भुटकी म भुटका झिपिन न्याउ अहिले पिन न्याउ कि अहिले मिचाकी बिलेन पिन मुझे इताखमा ट्याच्याकमा पिन मुझे इताखमा च्याकमा व इता नजिकै च्याक्यो अहिले चाहिँ मिजो जस्तै आएको छ न या मिजो पुराए बालकियामा मलाई आगो जाने भुटला ढ्या पिन न्याउ अहिले भुटेर गएको कि अहिले चिरिम बाफा छ उयो मलाई झिसँग खन्डी ग्यास चिरिम बाफा छ अहिले ऊ बाफा चाहिँ पिन्छ नि ऊ आगो ठल झिसँग म ठिकै ढिका दिन्छ निलो आएन झिसँग बुटिएका अहिले उके ढोको सोको सोको चोला आगो ढोको टया हाना बाफा चिरी झिसँग मुवासे ब्यासे माका पापाचते लक्षितक नियम पालना यागु छोले थपिनी पुनातगु जीवर तोते मज्यो थाइसा छेंगु लाका वो खिचात थि मज्यो थाइ अथेहे पापाचते ध्यानवी गुजिया नि छक चिकन बुके माको चलन्दु अहिले बाफा चाहिँ तेज जाने चिकन बुके माका इमी मोसेइ मलाई एजोले चिज गर्मेस न तरी मेस न हिने छसो टाइम चिकन बुके थथे बापाचा जुइदैगु थाइगु भाग्य या खख छोछबु देवया शक्ति हे ख बापाचा जुइ त देव साले माथाइ घुमो घुमो देउन मसापी चाहिँ मस्त मवा देउन सापी मस्त चाहिँ ह्यार्या हो देउले देउय सक्छ जिन माने चाहिँ पहिला थ म चुनाव लेला खै मकला अठला मुखला रेहे जाउँ ल तर जब थ चुना नि तर थ मिसा माने चाहिँ डकोल ख थथेना थुगु बिहारिया हजारौं वर्ष पुलाङ्गु परम्परा थौं तक न लिङ्गा तगुदनी सोनिकले निर्माण नातगु बौद्ध बिहार त मध्ये थो बिहार्य त दक्षिणीय बालागु व आकर्षक बिहार्य रूपे क्यागुया दक्षिणीय अपो सर्वसंग दुगु थुगु बिहार जुजु भास्कर देव वर्मा छिन्नीगु शताब्दी निदबिका निर्माण यागु ख धैगु थापुदु थथे निश्चय नित्य कर्म सिधेका सनिल्य इले दियो थ्यानी होने चोना तुत बनेगु परम्परा न दु पापा द्योथे निचिया सक्ता ज्याको च्याका छुकी ते मागु चलन न दु सनीले जुइगु नित्य पूजा लिपा छुते नीति नसा जोल तया कोठा बन्द यई यदि सुयाना छे छु दुख बिल थासा थनवया छुकी तेगु परम्परा थौ तक न दु थोछबु अजाबु देग ख बन छुतेगु नीति हेतका निहानी थ नसा जोल फ्यागु यई तथ्य ध्यागु खसा छुया संरक्षण यानातै देग निर्माण लिसे हे छुया इतिहास न स्वाना जोंगुली थौ तक छुतेगु नीति नसा जोल छुते नातेगु परम्परा दु तकले अजो चाया पुगु खला छुदु धासा अनचौपी छुतेस छुना छेतियाई मखु छे दैपी छुत स्वया थन चौपी छुत फरक प्रकृतिया जुइ धाई तुगु बहाया मेगु विशेषता कथ प्रत्येक न्यादे छक न्यायगु सम्मिक महादान पर्व न छगु खसा अथेहे जुग जुलाई बुले न्यायगु दिपंख यात्रा न थुगु हे बिहारिया आयोजना हनिगु ख सोयादिल देग निर्माण लिसे हे छुया इतिहास न स्वानाजंगु बिहार हिरण्यवर्ण महाबिहार व बापाचा तेगु नित्य कर्म विषयले तयारी नागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझ नेवा मसिका छित गतेकाल अथेहे थुगु ज्याझ छिकिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिशा गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत स्यादी फै वहे कथ थुगु ज्याझ छिस नेपाल च्यानलले एप प्ले स्टोर व एप स्टोर एवना डाउनलोड याना सोयादिस नापनाप थुगु ज्याझ छिस नेपाल च्यानल युट्युब न सोयादी फै सुन कथाया छ्याता सुझाव नीति स्वापुत यादि त इनाप्यासे थौया थुगु ज्याझ स जी अनुसार भ्याटेना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयास नदिस शुभ
छु